Wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo. Ma-Afrika lonke Salubonani kuzo zonke indawo olubingelelayo ngontando ngaphansi kwe PNT video production sisehlelweni sithi thina General Talks and History ensukwini nje esidlule ngeke ngavakatshela endaweni yaseCholocho kwesinye isigaba ethile lapho kwahlala khona ubaba wakhe Oliver, a very interesting character during the War of Liberation zone commander. Abanye abantu ngikhulume labo bangaze bathanda ukuthi ama face up ebonakale ku camera, kathi labo ke abathe bavuma esiza bechaza the reason why I had to try and find the information about this Oliver guy is a lot said Oliver at some stage abanye abantu bathi waba South Africa, abanye bathi wafa during incident ka baba uJina Ntutha owathola lenyama endlovu. A lot is said, abanye bathi wagcina sesegwayi, wagcina sesebhinga, abanye bathi wabonakala eAlexandra. So ngeke ngaya esigabeni lapha ngafika xoxa lezakhamizi abantu abake bambona Oliver ba associate laye echaza ukuthi wayengumuntu onjani. If ekhona mhlawumbe umuntu oyazi ukuthi wayenzakalani Oliver and all story is legit, just contact me maybe, or anyone who is related to his own commander yase Mathebula North Oliver. Asikazi ukuthi ibizo lakhe elekhaya wangubani, but siyazilelela operator ngalo ukuthi Oliver very interesting character, one of the guys abangazange bengene la ku Assembly Point. So ke ake sizwe ukuthi izakhamizi zona ezithini ngo Oliver. Ezinkambeni lezi mina kulaphe ngabona khona ukutshintsha kwezinto. Siqalisa ukutrainwa ukufundiswa, in fact ngathi kungasasotofu imfundo sesifundiswa ngento ethiwa i-dissident. Kase safundiswa kuthiwa ngama rebels, kwasafundiswa kuthiwa ngama-bandit. Kodwa abantu bakhona bonke labo babe seCholocho uthi abantu esifunda ngabo ngabantu abasele ezinkambeni ngale, ngabantu abangazange bavuma ukuyangena ezinkambeni. NjengoJaco wayephuma ngebizo lakhe ngizalikhipha ngoba anti sowafa. Ngo-81 indoda ube kuphuma ngegama lakhe lapha kwakuthiwa ngu-Oliver eCholocho. Abantu abaningi bonke abaleqiniso bangakutshela babefundiswa ngento ethiwa ngama-bandit, kuqalisa khona abantu yama-dissident activity, baza kutshela ukuthi kwakulo ndoda wayethiwa ngu-Oliver. Kazi lo-Oliver vele ku-assembly point akangenanga u-Oliver. So kwaqhuba kwinto lokwana sisezinkambeni uthe sokusiya kompana ku ngo-82 hayi 82 in fact ngo-81 sesiyaphela waqalisa ukubonakala i-movement esisingayijayelanga. Ngaleso sikhathi kuliwa lala kithi esigabeni ababe kulindawo yakithi babe besilwa bela ngo-Oliver.
nguye okuthiwa i-regional commander. So i-district njengoba itsho lotho i-district wayengale ngesibuthweni sabo wayekhomanda bonke abaku-district leyo wayebizwa i-regional commander wayengu-Oliver. Sengizwe indaba Phumani uMajongosi uShoti u-Ernest uSporo labo Magantiwa. babe ngabantu abanjani mhlawumbe amadoda anjengabo Oliver ngoba bangilandela ihistory ngike ngathola kakhulu inkulumo ukuthi kwaba lesikhathi sokuthi uOliver le group ayelayo ngesikhathi sokuyi-integration yena wayala kuya ku-integration kuma-assembly point kwathi nxa sokumisa impi ngo-79 sokukhulunyiswa le-Lancaster House ngale amabhunu sesesaba izipra ngifuna ukuqonqosela lokho ukuze likwazi ukuthi leli lizwe kalithathwa ngayizalo lathathwa izipra ayithathwa ngayizalo laleli amabhunu asarenda izipra abafana bezapho abadala bengabezapho kuwela amabutho ayizipra bathi uGombo sethembise ukuthi vele unyaka ka-1979 ngoDisemba siyangena ngenkani siyabathuthunela amabhunu noba besithi balenkani engakanani base bebizela ngama-Oktoba laphana eLancaster House e-UK kusathiwa iBritain kakhulu ibizo lelisasebenza i-UK isabizwa kakhulu ngeBritain babona ukuthi uNkomo engahluthuna bazathathelwa iproperty yabo yonke lapha ngoba ungaba kwazi mhlawumbe ukuthi uOliver yena wafela ngaphi ngoba kule ndaba eziningi lokuzizwa ngoOliver ngeke ngezwe abanye abantu bethi uOliver uyaphila kodwa sengikhulumela abantu abaningi abangabezipra bayathi ukuthi uOliver wabamchaya ungabe ukwazi mhlawumbe noma wake wezwa ukuthi uOliver wacina kuhambe njani ngoOliver? uOliver wafa khona lapha esigabeni ngilo munye ex-Zipra useyipenshene manje wangelela ku-National Army waseva waze wapenshene Oliver ngaleso sikhathi kuthiwa kule dissident movement yena leyana igugura wonde yayilwisana yayisithi ilwisa bona bona khona okunzima nxa usungena eCholotsho kube ubhale eCholotsho 1 kilometer le ndawo kuthiwa kusechithamuzi lapha koMvundala kule nto maneza lapha eCholotsho kwakunzima kwakhona yilo kwakulabanye abantu ababeCholotsho abakuthiwa kusokosodaka yangithi kwakulabantu abaningi babevele eGoli ngalo bona kwakuthiwa kudingwa abantu Oliver wamkhona khona uOliver khona kodwa kungayisiyo Oliver lo wayekotshiwe wayezibotshele evele eGoli uOliver bamdinga ngokhona uOliver wayesenamfundo wayengumncane ndoda so bengamkhobele so ngeke sibamdinga so kwahamba njani ngoOliver? uOliver zathi andivele lapha kwasokuphela yonke into zagcina sezizwakala samuzwa ukuthi usekugwayi azwakala ukuthi uJimila kwathi usekugwayi wathi usebhinga ndiyabo so sangabi kwazi ukuthi awufa zathi sesimdinga kakhulu ukuthi kanti vele uOliver wayanga kodwa uOliver abona useGoli. So ke lina ngokucabanga kwenu ngicabanga ukuthi Oliver wafa kumbe usaphila manje? Thina ngokumdinga kwethu sicabanga ukuthi samuzwa ukuthi useseGoli. Hayi siyabonga. Labana ababili mina zetheni kwangena uShoti yabona lo Oliver uJohn wayi babengathiyani hayi uShoti yena vele bese 4 brigade uOliver la bese 41 babenza uShoti phela wayengeke suke lapha nathi wena lwana wayethi uShoti wayethi ethwala machine gun wayezasuka njani wenza kanje hayi wasalendwa lokho hayi iko phela baba sithi uShoti wayehamba lo
so elethwa imachine gun wayenganamvumo sibonge besahluza lapha indaba ka Oliver engilethemba ukuthi ngisazoqhubeka ngokuzayo ngoba ngingalitholwa ngolwazi olupheleleyo mhlambe ngokuthi kwa ngo Oliver indoda yezipra esizwa ukwehlukana kwenkulumo abanye abantu bathi wafa abanye abantu bathi uyaphila bacela bezwe ukuthi kulesi South Africa lami ngake ngaza amahonga ayisithi kulapha eSouth Africa kanti futhi okunye ngozwe ebantwini laphana ukuthi beqala ukufundiswa ngebanditry imino yonke yayikhomba endaweni yaseCholocho ikhuluma iqamba ikhipha igama lakhe siyakwazi ukuthi ekugcineni kwakuna soku over sokulabo gwesela sokulabo vala ngebheju sokulabanye abantu sokulabo gayigushi sokulabo thambo abanye abantu abasaphila bakhona futhi abanye abantu abakosibandibanye laphana probably one of the largest number eyasalayo ebantwini labo ababesarende as ama dissidents ngaleso sikhathi kwasarendwa ngaso siyabonga sizoqhubeka ngendaba ka Oliver. Wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo wesizwe sonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo ma-Afrika lonke hlalani phansi imamele indaba esize nayo